Salam dostoni giromi. Hello dear friends. Welcome to our channel. Xush omaded ба канали омӯзишии мо. Имрӯз дарси 38 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Ба забони англисӣ English in 99 days. خب имрӯз муколамаи 23 аст ва ин муколама ном дорад шопинг. Шопинг харид кардан мешавад. Шопинг харид кардан. ва дар ин харид кардан Саид ҳамроҳи Соро иштирок доранд. Саид ҳамроҳи Соро. خب пеш аз ки дарси имрӯзаро оғоз мекунем, дӯстони гиромӣ, касоне ки пурсидед дар бораи ки чигуна забони англисиро ҳарчи зудтар омӯзем ё ки гапзаниша ёд бигирем, ҳамин аст ки ҳар саҳар масалан як 5 ҷумла, 6 ҷумла ё 2 ҷумла ё 3 ҷумла вобаста ба масалан ҳамун лаёқати аз ёд кардани худатон, ҳифз кардантон, вобаста ба ҳифз кардантон чӯ кунед, аз ёд кунед. хуб ягон нафаре ҳаст ки масалан дар як саҳар, дар як субҳ масалан 5-6 ҷумла аз ёд кардан метавонад. хуб як нафаре ҳаст ки 2 ҷумла аз ёд мекунад. Бинобар ин вобаста ба аз ёд кардани худтон 5 ҷумла ё 10 ҷумлаи муайянро бигирен, ҳамунро аз ёд кунед. калима аз ёд накунед, фақат ҷумла аз ёд кунед ки ҷумла барои гап задан кӯмак мекунад. Масалан имрӯз чӣ рӯз аст? ин як ҷумлае ҳаст ки дар тӯли ҳаёт бигем ки ҷое шояд ки саволе бишавад аз шумо. имрӯз чӣ рӯз аст? хоб what day is today? What day is today? What day is today? имрӯз чӣ рӯз аст? агар шумо what аз ёд карден, day аз ёд карден ё ки today аз ёд карден, калима ба калима, инҳоро часпондан хеле бигем ки душвор аст барои гап задан. аммо вақте ҷумла аз ёд карден, what day is today? What day is today? What day is today? яъне имрӯз чӣ рӯз аст? Today is Monday. Today is Monday. хуб хел today is Monday. ва масалан зодрӯзи ту кай аст? What is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? ё ки рӯзи таваллуди ту чӣ рӯз аст? What is your of birth? What is your of birth? яъне ки таърихи рӯзи таваллудат масалан ки кадом рӯз аст? хуб вақте ки ҳамин хел ҷумла агар аз ёд карден, шумо дар як муддати камтарин, кӯтоҳтарин, шояд ки аз 3 моҳ то 6 моҳ шумо ба забони англисӣ бемалол гап мезанед. бинобар ин ягона тавсия, ягона машварати мо барои шумо ҳамин аст ки ҷумла аз ёд кунед ва ҳар саҳар ин корро бикунед. яъне як 5-6 рӯз 10 ҷумлае аз ёд кардан, бигем ки бо 20 рӯз пас бо мекунем ё ки як ҳафта пас бо аз ёд мекунем, ин он қадар фоидаи хуб надора ва натиҷаи хубам намедиҳад. хуб кӯшиш кунед ҳар рӯз ва кам кам аз ёд кунед. хуб Саид мегӯяд ки Sara, what did you do today? What did you do today? мегӯяд имрӯз ту чӣ кор кардӣ? инҷа did аломати калимаи саволӣ аст. дар тоҷикӣ мешавад оё тарҷума кард, яъне оё ту имрӯз чӣ кор кардӣ масалан. ва Соро мегӯяд ки I went shopping. I went shopping. яъне ман ба харидкунӣ рафта будам. хуб чӣ хеле ки занҳо харид карданро дӯст медоранд. ва ин went I went shopping. went аз калимаи go ҳаст. go барои замони ҳозира ҳаст ва барои замони оянда аст. I will go. аммо барои замони гузашта went мешавад. I went shopping. I went to your home.
ман ба хонаи ту рафта будам масалан. خب went از کلمه go هست. Did you buy anything؟ خب این سعیدم میخواد کمترک پرسجو کنه که چی گرفته است. میاد Did you buy anything؟ Did you buy anything؟ یعنی یگان چی خریدی؟ یگان چیز خریدی؟ سورا میگه که Yes, I bought a few things. I bought a few things. بله یک چند چیز خریدم. یک چند چیز. A few یعنی یک چند چیز. Things چیز. و سعید میگه What did you buy? What did you buy? چی خریدی؟ سارا میگه I bought this coat. Do you like it? I bought this coat. Do you like it? این پالتو رو خریدم. این پالتو رو خریدم. آیا تو میپسندی ایرا؟ یعنی معقولش کردی؟ معقولته مثلا. Do you like it? پسند است برای تو؟ آیا پسند است برای تو؟ خب سعید میگه که Yeah, I like it a lot. بله یعنی آره خیلی معقول می. خیلی معقول می. خیلی پسند می. It's very pretty. یعنی وای خیلی زیبا است. وای خیلی زیبا است. Where did you buy it? Where did you buy it? یعنی که از کجا خریدی؟ از کجا خریدی اون رو؟ و سارا میگه at the mall on 5th street. At the mall on 5th street. میگه که از مغازه‌ای که در کوچه پنجم است. از مغازه در کوچه پنجم. خب این مال همون بگم که فروشگاه کلان رو میگم مال. و سعید میگه که was it expensive? Was it expensive? آیا گران بود؟ خب اینجا با was آورده است verb to be زمان گذشته. برای چی آورده است اینا؟ یعنی در زمان گذشته خریده شده وای. Was it expensive؟ یعنی وای گران بود. در خمون میگه که وای گران بود نمیگه میگه قیمت است یعنی قیمت است. سارا میگه no it wasn't expensive. نه قیمت نیست. It was on sale for $20. یعنی وای با فروش مونده شدگی بود $20. خب سعید میاد که that's cheap. That's cheap یعنی که ارزان. یعنی وای ارزان است یعنی. و سارا میگه که سارا میگه که I know میدونم it was really good deal. این یک معامله خیلی خوبه بود. یعنی good خوب deal معامله یا که همون قرارداد یا که همون یعنی همون خریدی که کرد و یک معامله یا قرارداد هست. یعنی یک معامله خوبه بود. و سعید میگه اوکی goodbye سارا. میگه خوب خیر یعنی خوب خدا نگهدار سارا میگه یعنی. و سارا میگه بای بای سعید. بای بای سعید یعنی که این هم خداحافظی میکنه میگه خدا نگهدار خیر سعید. خب یگان کلمه یا یگان جا نافهمه باشه میتونین در زیر شرح نویسین. با همین درسی امروزه درسی 38 به پایان رسید. Thank you so much for watching this video and please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. خب دوستان گرامی در همینجا خداحافظی میکنیم تا درس های نوبتی. خدا نگهدار و لطفاً آبونه شدن رو فراموش نکنین. کسانی که مهمون هستن و تا حال آبونه نشدن بار اول تماشا میکنن این ویدیو رو لطفاً آبونه شوین و با یار و دوستاتون این نوارها رو فرستید نشر کنین. شاید که اونها نیز بگم که زبان آموزن و در این کار خیر شما نیز سهم داشته باشین. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. Goodbye my dear friends.